Halo Encang-cing ya Babe. Jumpa lagi nih sama ondel-ondel. Hari ini ondel-ondel lagi seneng banget nih. Soalnya ondel-ondel udah bisa sekolah lagi. Ondel-ondel udah kangen banget nih sama teman-teman, sama Pak Guru, sama Bu Guru juga. Yuk ikutin ondel-ondel sekolah yuk. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ye. Ondel-ondel mau samper Azam dulu ah. Kira-kira Azam udah siap belum ye? Ada suara apaan tuh ye? Hah? Sirin head? Ah, tolong! Ada sirin head! Aduh, gimana dong? Dia ngejar ondel-ondel lagi. Aduh. Ondel-ondel ngumpet di mana nih? Tolong, ada sirin head. Tolong. Aduh, dia tambah deket lagi nih. Gimana nih? Tolong, tolong, ada sirin head. Aduh, gimana nih? Sirin headnya tambah kenceng lagi larinya, tambah deket nih. Ya, ondel-ondel ketangkep deh. Tolong. Ah! Kenapa sendal? Ondel-ondel habis mimpi buruk, Zam. Ondel-ondel dikejar sama monster Siren Head. Ondel-ondel pasti nggak baca doa. Iya bener, Zam. Tadi ondel-ondel lupa baca doa. Jadinya mimpi buruk deh. Ya baca doa bareng aja. Ayo, Zam, kita baca doa bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allahumma ahya. Wa bismika amut. Amin. Ayo ondel kita tidur lagi. Zam, kita bobok lagi, Zam. Oke deh, teman-teman. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Teman-teman, kalau bobo jangan lupa baca doa ya. Nanti bisa mimpi buruk juga sama kayak ondel-ondel. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.